Apay nga ta tilalaki no kas asawa na nakasamsam it panagayat ken pamatig da kanayon nagraksakrik na ken rupa na di na pay kaya mayadayogen bakit na no naglabas manunatawen panagden nilalaki kasla isuntay mauma aglalo no maalo ko iton ti barkada na agsapulton sa balik babae apagagsakan na agsipot-sipot ka bakit mo palpaliwen na ka ang sipot-sipot ka norumar ka ni bakit mo magkasuroten na ka ang gano dimto am upat tarayam no masukon na ka Itawin na nalablabesen ngim 40 itirik na agsublit kabanbanuagan na agsapulen babayi akalaslas bangan na sa bali pututo kahit ikun-kuna na no nagsasarap ka barkada na adalat tati babae ti tunganda kansawanda tay kaduada nga awan aramid na kapoy kanot lalaki nga awan ti chicks na agsipot-sipot ka bakit mo palpaliwen na ka agsipot-sipot ka manang narong ka ni bakit mo papasuroten na ka anan no dimto amot pagturturungam no masukon na ka sipot-sipot ka noon babae ka ni bakit mo pagkaiwan na ka agsipot-sipot ka